Atala whātino Samoa Entertainment TV, wha ingo nei po iwa ia songa lue, usimani whaafonga ia tamua, o le nei po ia fo. O le tātou tala toi tuli loa o le lona lua i le o tau fonga whaatino. Mo le container scanner po o le whaata whaapitoa pusa o loa i tau nu i le wafu i matautu. Le o maali lia i ailfal tupe watina e Asia le Asian Development Bank ADB, malem tanga luenga o tiute matupe maua, e ave il company Sene le New Tech Limited. Le o mainga leo le masini whaata mo pusa o loa Samoa. El tato whaatalanoanga ma le fionga le minister o tiute ma la fonga po tupe maua. Le fionga sui pa le mia tuala Yosefo poni fasio. Na yesa anua leo ngana tu umi ma o fail fai unga ma avane el paper carpeneta o auta siai au mail masini i se taimi vave. Lea ngā ona tu tu umi o leo mai al tau fonga. Ya, ai sa ngai pia su enga i tau fonga lea. O iai lava ngai me o lo tu fisiri ai. Ya e peitai, ya o faile fai unga ale al matu matanga luenga ia fa pea fo i ma sui o le ADB. Ya o lea la na fao ma iai le pepa i le kabineta le vai aso na te nei. Ya sa au tasi e loa le kabineta ia tu ina mai le nei masini, ia o se masini au ngā. Ya sa ave fo i le ia whaatununga i le tāpenanga mai o le tātou masini. Ia aua nei tuai, ia na ia whaapena o na whaamautu le lei o lo ieino na whale tu iai. Ia ma mauti noa, ia aua nei iei se whale tonu. Ina ia whai o na whaatinoina ngā ruenga, le mitanga ruenga, i se tūlanga maulunga. O ieino na whale tu iai pe atau nu mai, ma whaatino loa ngā ruenga, le mitanga ruenga. Atoai nei ili polisi o palau li sifo i se vai i. Li lona lua se lau se furu lima bloketif sosoani el malo ya pani mo Samoa. Ta lona wha ngā solo mai i tau sanga ya feiva se lau i watasi. O le stofi o mai nei lea fo i nalo i ail whaatupenga al malo ya pani. E lima se lau lua sfulono a fe fitu se lau to sfulua ta la. Fausi ai leo le hall al kolisi o palau li sifo. Mamoli mawina el minister le tu malo palau li tasi le fionga mulpola ana losa ale molio o. O le minister mtanga luenga onga ta longa maanga nu use ula yoane. Fa pele usenga o faya onga o matua mal kolisi o palau li sifo. O le kolisi e peona ta ua le tusanga ato o tona isa faingita lamon fa amalia ina tulanga tau ya o onga o whanau. Talule fa le tonu na yai ilele ato o toa leo me whainga luenga e fa atino ai ngā luenga a o ina. E manatu le malo ya pani o le avea le nei ploketi wha awa la tuai, si tūlanga si itia i le a oina o whanau le tu malo. E si le afa miliona ta la alfa atupenga al malo ya pani le toi si itia le alfa le aonga tūlanga lua samlai ulu savai. Ma pati pati ai le mai o ngā nuenga le sfrai le sulfi tua uni. O le langolango masani le al malo ya pani le atina ina wa onga itua, mo le si itia tūlanga taua o onga lutato tunuu. Ile sauninga whaapitoa tau awalo i atoa il malo ya panil whala o nga umai on toi wha ato tolon saunga le mu malelei mo whanau samalai ulu. Na moli mawina il whaipulo le tu malo o le sui paane mia le fionga tua la Yosefo poni fasio ma le minister mtanga rengoa onga le fionga seu ula yoane. Ai se tala ta maili team Samoa le namlanga tuita alonga lai til Pasifika i Saipan. O lo moli mai le lato whaafutai le malo ma le tunu uli langolango. E pe ona talalo i aile sofarai le sulfi to uni mini Pacific Games lona sfulta silu o lua lua. Ta alonga amata lava tenisi le stofi whaasolo toa isi ta alonga o lo o iai sia tato au ta alo e amata le vaya so o iluma le asonga fua le ausi isi iu o mea mafa o afeleti volipolo i leo neone ma le golf i le asolua. E si lia le tolus fulu le au malanga atu i Samoa, le au ta alo tato tunu umalesi vaenga o le au o lo ononofo i fafo o la tau whaatasi i nei Saipan. Mo le lua vai aso ta alo ngai o lo momoli whaatasi mai o lo whaanga o le au mo le whaafutai tele i le langolango le malo o le Business Finance Center, le Samoa Tourism Authority, le mtanga alwenga o ngata alonga maanga nuu, le National Bank o Samoa whaafaingofi ai o no o atu le Team Samoa, e le Pacific Mini Games lua o lua i Saipan. Inisi o tala, o Samoa le si tunu o le Pasifika le o wha umi mai i aile lima fsosoani al whalapo tonga tuma o le Market Development Facility, o le MDF, po le si tia o tūlanga tau marketi.
O le MTF e whaatupe le malo Australia ma New Zealand mo le whaamalo sia leo le tula i mai o pisinisi o Samoa tonga ma Vanuatu lewa apa ma ia le MTF o ngā luenga i tātou i tūlangi. O ngā luenga i no tātou i tūlangi a le whalapop tonga lea e mulmulta ia le awala wha pisinisi po le moro i Fiti, Pakistan o Papua New Guinea, Sri Lanka ma Timor-Leste i whainga pāwalata ma o lātou malo ma asosio le au whai pisinisi ma tangi ai le sao Australia ma New Zealand i tulanga tau maketi ma awala e si iti ai te mau ai ngoa tunu u awai i le Pasifika. O lo tau la ilwa ai i atina e tau whaatoanga o awala e whai ngō fie flau wa inga ma le atina ina o unanga le au whai pisinisi ma fsosoani foi te mai tai o whai o lātou sao le te mau ainga e ala i ngā luenga whai swinga o le tau. Le anga inga mai o nei ngā luenga e au fia e le sootanga i le UNCDF po le United Nations Capital Development Fund o le whaltupe o Asia ma fsosoani mai e loa le MTF po le Market Development Facility o tā ua ilunga i a Samoa. Tala whaaiu. O nisi nei o le mamalu si o tātou atunu usama sani o na waai e le taulanga i a pia. O lo ua whaamautua i nei momo. I se no whaanga mo i lātou, e ai mana o ngā whaaptoa o le mawhauwhau. E le ngatala o le toi wa ai lātou i le taulanga. Ai ua te le fo ilo lātou mana ia pe o nā sia i fo i le minsta o le soifua maloloina. Le fio ngā wālasi tō ngā manga tāwhito sele sele. Manisi o fo mai ma le lātou pūlenga. O le tau mawhai ina ia fsosoani e fausia. Ma ia ato atoa le no whaanga, ia mawhai na fio mai ia tātou tangata le ta api. Ai ole ala le ele mfai sona o mai tanga ai le ni meno no foi e tauna faule le fale tauna mautu le ia no fanga ina ia mafai ona ofi ai nisi pe fia se laun tanga ai mo mia tele no fanga e fa mautu ole nganga na o nei male mal ai mamao ia ele fa pe tu pulo nei ia tu pule vai ole ai mamao na mala tau fai ina ia sosani mai Whaafta ia fo i ele minista le o whaululu i ai lea no whanga. Tulanga raninga o le official name o le laumua. E tō le pūlo i anao mi ma. I i te mali o le tino. Ai mai se fo i tinam te mai tai. I mai se fo i le komit whafoe. Sunga ili fo ma. Ma whaio na a vea la tu teimi. Ina i hawa o hina ma kansu hina tangata. Wele whaingo fie. Ia se i whapela o ele wa watu le i wa mai nei o e ngase le. O lo wina le file mu o ele. Te fiti ane i. Te whaftai ana o mi. Malvaenga o tua ino ma ainga. E vai maulalo tere ainga i tangata whape. E te tua ai e tusirima. E pia ino sia. E tuli ese mal ainga. Ia ale amo o le maa. Se tulau. Ia ai mai e kanso le lei ma whafile mu. Pia no whaiatu a fausia se whale. E no fo ai ma ta alo ai e me ta alo le lei. I ai lato be. E whaonga ina pe o ta leni. Ia wa oistangata e. Whapena ma whau ai olo ina. Toi fo ilan ta leni o su i a whaisa su. Ia ai nai masini whapena. Ia nai me e ka mutai le. O mai la toi whai me ai. Ia ma whaisa e whaatoa. O le fwoi sanga mai le. Te mai te pui. E ma nei fo ia se mea fo lele. Se ele wa ina I whanua I lau lata mai pe mwhai le whaatira. Ia mai ma ngā lua e wa le maua mana omi. O le ngā lua e malosi o tangata. Pea fo I le mawhau I le lei. Lau Samoa Entertainment TV mai pia mana ta mua whai umol nei mai asos wha popo ngai le vai so fo le lo fo le atua ai fa soifua ia.